Only one. Hey guys, tomorrow is Yamor birthday. But don't forget So I buy this kind of stuff, and we are going to give this tomorrow in the school. Oh no. For me, you'll give it all to me. And give it to. I will make now the stuff for Yamor. Yeah, you have one And more. we will cover it. What? Friday. So ito lahat. So we need And to do tomorrow then, Mama. we have this candles. Tomorrow. Candies. Yes. Did you see this one? This kind of candies? No, when did you buy this? I bought this yesterday. Wait. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this is the product and almost done. No, it's for you when you're done with it. You get it almost there. So here are the blue ones for boys, and here are the pink ones and purple ones for the girls. Smile. Okay, done. So excited ako para kay Yamor today kasi nag-prepare kami ng small thank you token para sa kanyang mga classmate last night. And ayan, 30 pieces yung ginawa ko. And i-distribute namin mamaya sa kanyang class. Afternoon pa naman kasi today morning is busy daw sila sa kanilang subject. So, allowed kami pumunta mamayang hapon kasi medyo mas maluwag daw yung time nila mamayang hapon. So, dahil my baby is turning 9 today. And this is the birthday girl, guys. Hey, birthday girl. How are you today? Good. Are you excited for your birthday? Yeah. Excited? Yeah. Hi guys! Ayan, nandito na ako sa labas. May bit-bit ako. Ayan o yung plastic. Yung mga ipapamigay ni Yamor sa school. Kasi nga, di ba birthday niya today? So, bawal ang mag-celebrate sa school. Pero nakiusap kami sa teacher niya kasi first birthday niya and first celebration niya dito sa Turkey. So, kaya naman, ginawan ko talaga siya ng parang thank you gift para sa mga classmate niya. Ayun. Kaya i-drop namin ngayon. Actually, ako lang ang naglalakad ngayon. Si Mr. hinatid niya si Yasi. And from Yasi school, tawag dito, maglalakad lang si Mr. papunta sa school ni Yamor. Magmi-meet na kami sa school ni Yamor. Ayan. Nakita niyo ba yung yung prepare ko na items? Ganito siya. Para sa babae. Ayan. Meron siyang candies sa loob. And pencil, eraser, and tsaka hair tie. Sa lalaki naman, walang hair tie syempre kasi lalaki. Paano sana mag-hair tie, diba? So, ayun lang. Naglalakad na ako kasi 10 minutes from here sa bahay. Kung ganito yung lakad mo, yung mabagal. Pero pag mabilis naman, 5 minutes lang. So, see you there, guys. Bye! Şimdi alışverişe başla.
Hi guys! So ayan, nandito na ako sa harap ng mall. Ayan. Ayan na yung mall, oh. Ahele Park. And then, ang cute lang ng mga bahay dito guys. Yung sa gilid ng Ahele. Ang ganda ng kulay. Pakita ko sa inyo. Ayan na, nakita nyo? Para siyang, para siyang Baguio style. Di ba sa Baguio? Yung mga taga Baguio dyan, yung mga nakapunta sa Baguio. May ganitong kulay yung di ba? Sa taas. Rainbow color. So, yung mga tao din. Sa iba-ibang kulay. Ayan, dito na tayo sa Aveme. Ayan yung mall. Ayan. Eto, Ahele Park. Dito na ako. So, may bibilin lang ako. And tatawagan ko si Hipag kung nandito na siya. Ganda ng diba? Ganda ng ngayon ng weather. Hindi malamig, hindi din mainit. So, normal temperature lang. Kayang hindi mag-jacket. So, ayan, tatawid muna tayo. Careful sa pagtawid. Hello! Hey guys! Hi! Umay! Umay! That's Umay! Today is... Can you open the windows? I feel hot. Yamor, it's your friend Mira. You see? So today is Yamor's birthday and we are having a party. Later on we are going in the rest house. This is Yamor cake. This is Yamor cake. Ayan. Diniliver nila kanina tong cake ni Yamor. So dadalhin namin to sa... The cake is so cool. Yeah, dadalhin namin to sa sa rest house. Yummy. I wanna eat it. You wanna eat it? You wanna eat the cake? It looks like it's starting to melt. I wanna eat it. And it's starting to melt. It's starting to melt. No, it's not too hot. Yeah, it's falling. Yeah, it's starting. Hey guys! Nandito kami sa sa rest house. Yan, dito kami maghahanda ng... Hi! Dito kami maghahanda ng ng birthday ni Yamor. Magba-barbecue lang kami kasama ang buong pamilya. Dumating yung dumating yung yung biyanan ko. Yan, ito yung view dito sa labas. Look at the weather. Ang daming ang daming manok. Too much chicken ya, Yazi. Pakpak! Pakpak! Daming manok. Tsaka Teddy! Nere, kita yun, San? Oh, Teddy! Teddy! Ayan, daming manok, oh. Sarap itinola tong mga manok na to. Kita nyo ba? Ayan. Ito, si birthday girl, naka-pink. Ayan. Ay, naku, wala pa yung iba. Kasi, nasa hotel pa yung Hipag ko. Darating sila mamaya-maya. So, mamaya-maya kami mag-start. Ay, naku, namamatay na yung mga halaman, oh. Yung, hindi na lumaki yung hindi na lumaki yung, ay, nasayang lang yung mga bulaklak. Hindi na lumaki yung kalabasa. Yan, oh, yung bulaklak, yung sayang, oh. Sarap sanang gawing namatay na, oh. Maliliit. Hindi na siya lumaki. Sayang. Yung sa kapitbahay, matamis tong aywa nila. Pero ang daming bunga tong aywa. Ayan, oh. Hinog na. Kaso lang kinuroy ko ngayon, oh. Na-damage. Sino yun? May nagmu-music. May nagmu-music. Sa kapitbahay yata. Ay, may pakwan. May nagpapa-music sa kapitbahay. Ito din kapitbahay, oh. Ang daming aywa, oh. Tignan nyo. Daming bunga ng aywa dito. Para siyang sa atin, bayabas. Parang bayabas. Ayun, so mag-prepare na kami ng mag-prepare kami ng salad. One, my birthday girl and my baby girl. I love. Hello. 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 Ay. Yemek yiyelim, gel. Bunu sonra yapalım. Zamanları başka bir yere aktaracağım. Resimleri aktaracağım. Hello, I'm back. I'm in my bed. Hey!
I'm vlogging. I'm in my hole, so I will sleep and over here. Hadi çabuk hadi gel. Ömer gel hadi gel. Hadi. İnşallah. Videoya mı yazıyor lan? Hadi bakalım aç. Çok güzel. Bu babaanne. İlk babaanne diyor hadi. Open it. Wow. Çok güzel. Hadi go and kiss babaanne. Babaanne diyor. Pembe krem ne güzel oldu. Gerçekten mi? Nasıl yedin? Mutlu oldun. Şuna bak. Dede olsa kızım nerede dede? İyi güzel. Yok büyük değil normal ya. Normal. İçine daha mazak değil yok. Güzel güzel. This one come from? This one for who? Bu kimin? Bilmiyorum. Açınca göreceğim. Yağ getirdi onu. Okay, we will see which one is it. Yağ getirdi onu. Niye herkes civilden aldı? Harbiden hiç tepsi değil ha. O da şey. But this one fuzzy inside and this Come in. Without arm is nice. Bence de Mehmet abinin dediği gibi. Nermin. Nermin hala. Ermin'den. Ha. Mehmet abi. Bence şu büyük kutular. Çok güzel. Bence şu büyük kutular ikisi de aynı. Bunlar aynı biliyor musun bence? Where is Nermin Halakis? Bence amca olsa. Bence bak. Mehmet abi. Çocuğu unuttuk. Dediğin gibi bence de gerçekten. İkisi de aynı. Biri yeleğe biri korkuyor. Hani? Onun bir onu. Hadi nice yaşlara göre. Hadi kim aldıysa bunu kucaklasın. Hadi Yasi de. Yasi hadi ver aşkım. Oradan bir araba çıktı. Bu ne bu? Abla. Hadi aç. Oho. Aç. Baba. Şu. Hadi canım sen de aynı mı? Birisi Kimden aldın? Ayıp ama ya. Civilden alman lazım. Ama cebin ne kadar güzel. No eski eski. Aç. İki tane daha. Bak bak. Hadi aç. You like it? Aynı aldı. Aha. Daha şey almış bu da. Aha. Bütün kışa hazırsın. Vallahi billahi. Hayır kim? Baba bak. Look. inside is also very. Wait, you got that? Bir daha var. Aha bu neymiş? Ne güzelmiş ha Oğuz. Aha bu neymiş ha? Aha bunlar neymiş? Aynen öyle. Aha. Hepsi pembe. He lan. Tamam video yaptım diyor. Herkes Yağmur hala var. poz veriyor. Doğum günü videosuna benziyor. Hala video mu çekiyor yani? Kaçıyor. Video ya. En masum haliyle devam eden kişi Umay. Çok masum Ne oldu? değil. Sen bir şey uğraşamıyorsun değil mi? Bence çok yaramaz. Gerçekten hiç masum değil. Çok yaramaz çünkü. Çok iyi. Çankırı'da. Bir susmuyor ki bir şöyle bir konuşalım. Gerçekten kızım susmuyor ki nasıl bak çankarımı Ver ha. Oğlum şuraya otursana şuraya. Ya oradan buraya çıkmaz. Oğlum patlıcan ayıp. Patlıcanı çekeceksin havada. Sen oturduğun yerde şöyle çekersen şöyle.
Bence de taşlasın. Happy birthday, amor. Only that? 2 tane mi? 2 tane mi baba? Aa yok. Niye patlamadı hepsi? Yaklaşma. İkişer fitil olması lazım. Gel fazla yaklaşma. Patlayacak. Gel. Oy. Oy.